wowe ko wagiye kuri alimentation kugura ibyo kwe kutandenze ndakubwira mabuze yari yantumye kandi yari yambwiye nyaru wowe wari gucuza mu cyumba ukambaza icyo ushaka nanjye uranyumva nk'ubu nashaka korogate yari yambwiye nyaru none kuko wari gucuza icyaha nyine mu cyumba ukambaza icyo ushaka none utabigeza gute ko nishekera korogate yari mabuze yari yambwiye nyaru ndaroshe rega genda uzanire korogate none ibashiwe mu byamabuze kandi mandarevyo genda rero korogate nazishe ngene genda nazishe ngene Imana yaremye musore nagarutse karibu nari nibagiye korogati yo kotsa amenyo korogati ziratandukanye hariho ama white dent hariho ama korogati nyine korogati sinzi umukeneye yabi je bantumye yo kotsa amenyo gusa igereranye bo reka ndagwimuza abantu bakunda gutora sinzi ko ariyo bari Sanwana nawuzana ama korogati gatoye aho kakamwaye ajane ndara yaruka gora yize ni katuza yo bari je n'abanyamuhira n'abanyisa nk'inyene iyi abantu bakunda gutora kuri mwenezi merci ama kado gato una mkoba kubira mama wone pe watse n'udusoni ariko yatse kumbwira akazina kiye n'umukobwa witwa ko Teo nta mukobwa yivuga izina kirabujije nta mukobwa yivuga izina none gutivuga izina ni nde wuri je bibi yarambujije kweli ibyo twe ntibyo dukora kweli ariko kutubwira akazina ndibaza yuko zibiri byataye none kutubwira kinitwa naka mbega nta kibi tukwifuriza ni kumenyana gusa none uri umukiriya kandi abakiriya bumva n'abantu babisaba yuko yabujya abarabuye kuko amazina abarabu nanjye ngiyanikije ntabwo none basi umuryango wanyu nta muntu umwe araguma nta muntu cyangwa nk'umupapa wawe cyangwa undi wapi je burya na papa wanjye nawe nabonye wapi papa wawe ntawuzi oya ndagiye ndiko ndateba sawa karibu cyane izina no kutwira ariko ujye ucumbona inzira ujya mwana ko biri kose afise umwana watse kuboga mmoja akubizi utarayiwa chichi usujya ndabona ni buchamanuka bana kunubwaje no nakubizi yekanise jerika kuva kare ko abari mu kuva kare sinamida bwaza witwa ande akabafundi ujya ubona n'ibisa cyangwa siyo twoga musada yiraje neza kuri buri mu bisagara ko nyine babirambara cyonyine umwenda sibabona ngamo sibabona ngamo muki kwera bajya usanga bambaye amapantaro yabaza kwikirori nabo kwa mu Tanzania ucyari hangaje afite kandi ni cyari y'imisozi ariko agatangawizi kari gakwiye kararyoha nawe wavuze iby'isukari aho gutangawizi ntuzusubire no gusiramo amasukari katangawizi kameze uko no mu cyayi yoho mukama uzure kuko nyine je aricyo shaka kubaza yewe kandi ibintu nako ndavyiyumvira kuvejo akunda kubaza wewe wamubwira imigambi imeze neza itomoye kabisaho ntabwo oyo si umugambi ahubwo n'ikibazo gusa gisanzwe ufise ego shaka kubaza we na mwarabu muzamu wacu mufitanye amabanga nyabaki
ko buri mwanya ndababona muri kumwe, ngabo kuri piscine, ngabo muri jardin, sinzi ukamuhamagara no mwijoro mukavugana uruhande, mufitanye amabanga nyabaki we na Mwarabu. Buriya si ubukozi gusa, ahubwo n'umugenzi wawe adasanzwe uko ndabibona. Abagore namwe murafise ingorane. Urya n'umuzamu, umuzamu murazi cyari umura kucungira umuryango, ngiye aramenya amakuru yo muhira, akamenya ati madamu hano nta kibazo, abakozi bari muhira nta kibazo, abana nta kibazo. Umuzamu niwe biraba byose. Ni responsabilité ikomeye cyane. Mwebwe umuyaya cyangwa umuboyi no kubaza ngo muvugane biki? We na Mwarabu murakabije. Abiga ubyuka mu ijoro masaa 3 nkabona umuhamagaye muri uruhande muvuga ibiki? Mufise amahitanganya yabaki? Kwanza Mwarabu n'umuntu atagavura, ndamuhaye ngo ashiriyemo amayinite ya 10,000 agira 10,000 nye, ariko hari wa muzamu yari imbere ya Mwarabu ye umutumye amayinite ya 10,000 ashiramo ya 5,000. None ko ari limite kuzi ko nkoresha amayinite nzobimenya ibyawe na Mwarabu. Duya ni neza ni ntangorane. Mwarabu ariko no kumwishiramo naramwishize muhajya nta muzamu yoza ndotira Mwarabu, ariko n'umwana mwiza nawe. Avugisha ukuri, icyo umutumye n'icyo nyene ntihindukiza mu ijambo, ahubwo wewe ahubwo yaba fitina yari umugabo zina ari kuba narafuje. Wewe fitina yari umuyaya kugara naho mwambarana rimwe na rimwe nje ngagira ngo ni wewe, kumbe ni muzi wa mugabiye hiwawe. Kare ibyo nibisanzwe kandi yaje nararyoherwa, ndaryoherwa ifashe umukozi neza. Fitina namufataga neza, ariko we na Mwarabu birakabije. C'est trop. Ego. Wewe ahubwo zobaza Mwarabu. Ahubwo jiwe singorane, ufashe neza umukozi singorane, kuko abakozi ni wateka. Agushiriyemo twende tukabone. Reka twende tukabone ni reka sino bivuga mu Kirundi na Kirundi nta ziguro yapi. Nuko bavuga twende tukabone ni biki none? Reka hajya igiswahili ntubone ndumwana wo mu muji sinakizi neza cyane. Urumva ibya Mwarabu muri kuko yimereye umwana meze burya Mwarabu. Ahubwo ntuzu bimubaze kuko bimubajije utuma areka nakazi. Haza mutworo nkunda meze nka Mwarabu. Nihoze ahubwo uzotangure kuzuraraba impuzu zandenze nzinda zimugabira. Hacu bitwaye naho tumuhemba amahera. Wewe ujya mukobwa turamuzanye ngaha. Ujya mukobwa si wamuzanye ngaha. Ujya mukobwa si wamuzanye ngaha. Ugiye kujyana hani waje jewe. Umbize ndakubwira sinakubwiye ko singenera abantu ngaha. Yicaye hani Umviriza umwicaye hasi umubwira ati ko singenera akavuyo muri iyi. Urumva mwicaye hasi muri babiri umubwira ati singenera akavuyo muri iyi, ukazobona ndi na mama wanje tudahuza. Asha onene urabizi ukazobona ndi na mama wanje Linda, wewe pereza kuna mwingi. Uzomubwira wenyene. Ndagutumye wowe uzomubwira wenyene singeneye abantu ngaho muri iyi. Kandi singeneye akavuyo ngaho. Akavuyo nakwasha akavuyo n'abakiya yakoze ngaho. Kwenye nakahani. Hinduka hii. Nindura. Hindu kubyibuhe. Wewe. Umuzaga umujuruhuha. Umuzaga aziga. Nakubwiye ko singenera abantu benshi. Aziga. Ushaka wigira igihangane muri iyi. Ushaka wigira igihangane muri iyi. Nakubwiye ko nta bantu benshi ngeneye muri iyi. Ushaka wibane ubanyozi. Niyo amahoro y'umutima. Ndakuvuga uko nyine. Mwicarike hasi mubwire nakavuyo ni muri iyi. Uya uruzutwa bwiza. Wamaze umwana n'ubuzima kubwiza kubera ahantu bayo n'ubuzima bwiza bayo.
Kubera iyo nzigo yawe iyo nzigo urayizi Linda sindigura kubigira Bikuzimu uje ubuntu ube n'abandi Ibohore gute inzigo iri muri wowe iyo nzigo urayibona isakuje namwe uyibona umviriza ntumenyere kuvuga ibyo byanwa kuzi wabikuye ntumenyere nakwisabye Eguru wa mubyiwe Wewe kongoma ndakubwira eko ubirere mu telefone Eka wewe sina ratangaye no burya wewe uba hanze y'igisagara kabisa Iriya wagukuye iyo mbakwera nawe umukobwa asayangana gutyo igisupu gutyo kabisa cyangwa ni wowe baririmbye muri za ndirimbo ziri supu umve rero teka kubwira wa mukobwa ubwiza bwawe ntibujyanye n'ubuyange uri mwiza kuva kwino kugera ku mushatsi nuko n'imishatsi yawe ntarayibona ariko rero nibaza ko nayo nyine ari myiza ni miremire numva isoni sinkunda kuganira n'abapapa tujye tuzoganira rero kuko jyewe ndakunda abakozi banjye kubaganiriza ereka naho uri umukozi uri umuntu akuganiriza kugira ngo ubagire hano urabona hari akazi kenshi hamwe twoganira na kenshi imbere burya tukaba abagenzi urabona ukanyiyumvamwo nanjye nkakwiyumvamwo n'akazi nokagabanye nakwiyumvamwo none kutangara si ibintu bito cyane ubu bibaza ngo ni ibintu binini birebire ushatse kuvuga iki ese ndabitahura none uri kurakura uzobura bitahura nzobigutahuza ibyo utazi nzobikwereka kuko ibintu byinshi rega n'ibindi babyiga mu ishuri n'ubundi none mutampamagaye ngire tuganire menya amakuru yawe yego ariko ako kazi rega ntakiwacu nta sakarasoda sakigisoda none sukoza amasahani ntabwo yantumye sukoza ibyo yantumye amata nguce kumuzanira amata ntacyo nanjye nkava ndagutuma uzanire rimwe n'akayenerezi cyangwa iji nta ngorane wumviriza rimwe nkabyumva reka gufyina ushoboye kuba umugenzi wa bose n'umushahara uca wiyongera je nta bagenzi najya kurondera mu mucyo ese nkunda kuba umugenzi w'umuntu sindi umugenzi w'abibi gusa hajya rero wewe nta mugenzi ufise aho rero niho sawa ata mugenzi ufise aho ni sawa n'umushahara nzowukongera kuko nanjye sinkunda abantu bacangacanganya aha n'umushahara uhora uhembwa ngahe yakubwiye kuzohembwa nabugiye yarampaye ayo mahera no kuva mvuka sindayakurako 50 urabona abahembwa amamiliyoni mukava mu kigo nubwo bwiza bwawe ugaca uvuga ngo 50 wewe urashobora gukorera n'amajana 2 ku munsi apana ku kwezi 50 ni menshi umviriza rero wewe kandi ariko atahafi wahava atwara amajambo wewe genda ubyiyumvire urabyumva ibyo nakubwiye cyuko tuzoba abagenzi hama cyewe cyo nzogira urabyumva cenzuza ndaba umushahara uwo iyo 50 bazoza bayiguha uko iri nanje ncangongwerera ko ijana ayo nkorera arankiyemo ayuni nayandi nshaka ayuni ukina kino byiyumvire
mabuye yiyumviriye genda basi. uvyiyumvire na ibintu nk'ivyo ntushobora gufata umwanzuro gihuti wa mwana reka amahera niyatunze abantu waje kurondera amahera none wibaza ko waje kuraba igisagara no kuraba nyokobujya mu maso none yo yose biba mbagije nzomubwira ko ndayakorera none bibi ntakeneye kumwubakira inzu nziza uzomwubakira inzu amererwe neza weveriza umaze gutangura akazi ugakora nk'aka kazi ukora ubwana bwarahavuye ntukiri umwana nabyo kwiyumvira ngo birazovuga ibi ntuyazovuga ibi ahubwo iyumvira ibyo jewe nzovuga kuko nije ngira ntangure kuguha ifaranga urabyumva mbe hariya wavuze ngo witwa nde Ayuni numva ko ari kiriki Ayuni oya icyo ntikijyanye n'ubwiza bwawe umuntu asayangana uku kinzuza ndakwita Yuni kugira ngo ibamenye ko ari Hani hariho akazina gaharawe abantu bitana ngo Hani si Hani rero Yuni uzo tumenye ibyo genda wiyumvire kuri telefone baraguhaye kugira ngo tukurondeye nitukubure akira ntuzi uratereka hasi no harabasuma